به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم برادران عزیز، دوستان گرامی، خواهران ارجمند، هموطنان و آنهایی که ما را میشنوند. من هم بار دیگر هر یک شما رو، هموطنان گرامی رو، به 28مین سالگرد استقلالیت کشور و همچنین سالگرد پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد می‌نمایم. واقعا تشکیل پیمان ملی تاجیکستان برای دیگر اندیشان، آزاد اندیشان و به خصوص اپوزیسیون تاجیک که در بیرون از کشور فعالیت میکند یک دستاورد بزرگ و پرارزش است. رژیم دیکتاتوری تاجیکستان خیلی تلاش کرده بود که نیروهای سیاسی تاجیک دیگر اندیشان و دیگر اندیشان را به حال و به مدار کنند و کاملا از بین نابود سازند. درست است که امروز این رژیم ضحاکی توانست با ترس دادن ملت، با شکنجه کردن مردم، به زندان انداختن آزادمندان و آزادگان فضای سیاسی کشور را کنترل کند. اما تشکیل پیمان ملی تاجیکستان، انسجام حرکت و فعالیت در آن، برنامه و نقشه اساسی این رژیم را که محو و نابود ساختن دیگر اندیشان و قوه های سیاسی تاجیک بود، این برنامهشان را به صفر برابر کرد. این بود یکی از هدفهای اساسی پیمان ملی تاجیکستان است که این نقشهشان را برباد داد و به صفر برابر کرد. حالا پیمان ملی تاجیکستان را هم در داخل و هم در خارج، هم رقیبان و دشمنان و هم رفیقان و دوستان خوب میشناسند. مسئولین پیمان زحمات کشیدند تا پیمان ملی تاجیکستان معرفی شود. منظور من این است که شرکت ریاستی آن در نشست‌های بین الملل یا برگزاری چهاربینی‌های بین المللی از جانب پیمان ملی تاجیکستان، واخوری با سفیران، دیپلمات‌ها، واخوری با نماینده‌های دولتی، نهادهای دولتی، واخوری با فعالان جامعه شهروندی کشور اروپایی که امروز برادر عزیز ما حکیم علیم شیرزمانوف هم گزارش دادند، این باعث شد که بالاخره افزایش و اعتبار پیمان ملی تاجیکستان به عنوان یک حرکت متمرکز و با پایگاه اجتماعی قوی مساعدت کند. البته که توهین‌ها، تهمت‌ها به جای رسیده است که امروز ده‌ها مطالب، صدها مطالب‌های گوناگون شکل و گوناگون حجم تهمتنامه‌ها بر ضد پیمان ملی تاجیکستان انتشار می‌شود. حتی نزدیکان اعضایان شورای پیمان ملی تاجیکستان که در تاجیکستان زندگانی میکنند از جانب کمیته دولتی امنیت ملی شکنجه می شود و کار به جای رسیده است که حتی زنها فرزندان آنها را به گروگان می گیرند. و بالاتر از این سنگزنی ها، تهمت کنی ها اثبات آن است که پیمان ملی تاجیکستان در راه درست قرار دارد، همان راهی که بزرگان و آزادی خواهان و استقلال خواهان قرار داشتند و موفق هم شدند، در همین راه قرار دارد. اگر پیمان ملی تاجیکستان همچنین که میگویند یک حرکتی ضعیف و ناتوان و بیکار و بیجان می بود، این گونه تهمت ها و سنگزنی و شکنجه ها را نمیدید یا نمیکردند. برای همین پیمان ملی تاجیکستان که در راه آزادی خواهی، استقلال خواهی قرار دارد، پس باید با همین منوال حرکت کند. باید هر کاری که در این یک سال عملا اجرا کرد باید از آن فعالتر باشد. میخواستم با درباره یک نقطه دیگر اینجا صحبت کنم. این باید هر راه و وسیله ارتباط و علاقه را ما باید با مردم تاجیک قوت بخشیم، با مهاجران، با آنهایی که میخواهند با ما همکاری کنند، این راه و وسیله را وسعت بخشیم. جدا از آنه که ساختارهایی که در پیمان ملی تاجیکستان فعالیت میکند باید نقشه و برنامه‌های نزدیک شدن با مردم و جامعه و پاسخ گفتن به آنها را
пайдо бикунем. ҳоло режими имрӯзаи тоҷик, режими диктаторӣ, режими золим ки ба он ки пеш аз беш золимтару фосидтару ғоратгартару золимтар мешавад, ин худаш роҳ ва шароитро барои мо фароҳам сохтааст ки чеҳраи ҳақиқии онҳоро барои мардум миллат чор кунем. фароҳам овардааст ки инро муайяну ва ошкор онҳоро ба намоиш гузорем. албатта як нуқтаи дигар ҳаст ки соли оянда дар тоҷикистон ду чорабинии сиёсӣ баргузор мешавад. ин ҳам бошад интихоботи парлумонӣ ва интихоботи раёсати ҷумҳур аст. пас паймони миллии тоҷикистон ҳамчун як ҳаракати сиёсӣ ва мутамарказ бояд мавқеи худро ба ин чорабиниҳои сиёсӣ ё интихоботҳо маълум кунад. мо бояд ҳақиқатҳоро дар бораи интихоботҳо ошкор барои мардум муайян кунем. ҳоло ки ҳарф дар бораи интихобот гузашт, инро ҳам бояд қайд кунем, чун баъзе дӯстонам аллакай қайд карданд ки ҳукумати Раҳмонов ва худи Раҳмонов ҳеҷ гоҳ бо ин метод ё бо ин василаи интихоботи озоду шаффоф ба сари қудрат нарасидааст. Раҳмонов бо куштани миллати тоҷик бо милли автомат ба сари қудрат омад ва баъдан бо дуздидани раъи мардум дар интихоботҳо дар сари қудрат истодааст. болотар аз ин худи Раҳмонов воқеан як ҷинояткор аст. ҷинояткор бо тамоми каломаш, бо ҳарфи калом ҷинояткор аст. ин исботаш ҳам хеле соддаву осон аст. чун дар соли 2016 16 ноябр қонуне ба тасвиб аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо номи қонун бо номи асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои миллат, ин қонун сарапо як қонуни ҷинояткорӣ аст, қонуни ғоратгарӣ аст, қонуне ки Раҳмонов аз ҷиноятҳо мехоҳад бо худаш ин қонунро сипар кунад. ман мехоҳам барои хона кардан ки дар ин ҷо овардем ин қонунро, мехоҳам як бор бихонам то ки ҳамватонони ман хубтар ин қонунро дарк кунад. дар моддаи 5 ин қонун нависта шудааст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат барои амалҳояш дар давраи иҷрои ваколатҳои раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвари давлат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва салоҳиятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ба ҷавобгарӣ кашида намешавад. яъне ки ба ҳамон амалҳояш ки солҳои 92-94 то имрӯз кардааст, ба ҳамон амалҳои ҷинояташ ҷавобгарӣ кашида намешавад. воқеан ба ин қонун ба ки зарур аст? агар Раҳмонов ҷинояткор намебуд, агар воқеан ки имрӯз муаррифӣ мекунанд ки ҳамчун як марди сулҳ асту, ятимпарвар асту, намедонам наҷотгари сайёраи замин асту, ону он аст, агар воқеан ин нафар ҳамин сифатҳоро медошт, ниёз ба ин қонун надошт. қонуне ки саропо ба ҷинояткорӣ бо ҳамин қонун худашро аз ҷиноятҳо мекунад эмин нигоҳ дорад. ва ҳамчун дар моддаи 17 чунин нависта шудааст ки шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи қонуни конститутсионии мазкур мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. агар имрӯз ки ҳамин қонун ки ҳоли моддаи 5 хондам, агар президенти феълӣ ки воқеан дар ин ҷо он президент нест, як президенти ғайриқонунӣ ва ғайримардумӣ аст, агар ҳолоҳо дақиқҳо агар ҷиноят кунад, ӯ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ва ҳар касе ки аз ҷинояти ӯро бигӯяд, тибқи моддаи 17 ҳамин қонун ба ҷавобгарӣ ҳамон шахс кашида мешавад. воқеан нигоҳ кунед ки чӣ гуна як қонунест. ва агар саропо ин қонун ғоратгари тамоми мардумро нишон додад, барои таъмини ишкамаш, барои таъмини оилаву тамоми масалан оиладориш, тамом барои амнияташ ними буҷет фақат барои як шахс сарф мешавад тибқи талаботи ҳамин қонун. ва ман бовар дорам ва мисли ман ҳазорҳо миллионҳо нафар дигар бовар доранд ки имрӯз рӯзе мерасад ки Раҳмонов ба ҷиноятҳои худ, ба он амалҳое ки аз ҳамон ибтидо саргашт то охир дар назди қонун ва назди миллат ҷавоб хоҳад дод. ва агар чуноне ки акои Тимур ҳам гуфтанд шояд ки моро нобуд мекунанд, шояд ки чанд нафарро тирборон мекунанд, мекушанд, вале рӯзу расид хоҳад ки дигар ҷавонон ё
از ملت ما نفرهای پیدا خواهد شد که آنها را به جوابگری خواهند شد. ولی من باور دارم که به زودی با دست ما این جنایتکارا انشاءالله در نزد قانون جواب خواهد داد. من بار دیگر همه دوستان را و عزیزان را به سالگرد پیمان ملی تاجیکستان مبارکباد می‌نامم و برای همه اعضایان و پیروان این حرکت بردباری و موفقیت خواهانم. سلامت باشید و سربلند باشید.